Chief Executive Member jang Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Stawel Khan hakasngi ba ula banjir ba sarkar jilla kadeban yusalok shwa ba Autonomous District Council hashwa banjam shakman ba jingpen bet ye uput usam uba Tita sula ongru ba jingdo ya jaka ki jaka kaput ka jilla Meghalaya ba Assam kade namar ki don ki nong yalam shnong ki beditu ya jaka shiki bamde ki khasi but what shiki nong shong shnong ka jilla Assam ru Shushu ula ong bana kaliang ka council kampersha satiai ka jingpen bet yo put usam Henry ka jingpen bet kamde satia ban shule kirki Henry banda yat bnya bin pa bin bakan long ka jingmen toy ya ka jillahi parok away kum bakal long hakanika visual tadi ka jikwa ka jingmen dan tak tahu ngai banding ka state government balapun mo kumlo bat shim in confidence yang iga council nang bangi council pat ilaban khot yaki kima tadi ka jikwa ka jingmen Menteri kalian sepanggil itu kiri rakyat di sokok bagi rakyat tinggi kita rakyat jaka bagi desa itu Islam ya berbatai banyak aja ke habang ong tu di masuko kini kita rio ki basyong hakiki ki jaka kom hapo ka hima mende ki de kim de ki trai muluk trai jaka ong te ka bomot hi kalong kim long trai kamot kim la ru ban kam meladi kum ki rang basno Namar kadon ka ay na kaliang ka hima beliam isu ay ki tangkum ki nong peniak snong te henry banlong rabak snong kimla te mentapat ngilap begini nong peniak snong kedi ki jaka kedi ki jaka de di tang hapo Meghalaya de ki di sa Assam te kani ka bu ka jing menta ladangin petpet yang kini ki jaka kami ka jing hantakan namar begini ki nong peniak snong ki di ki jaka sa ki beriu di Assam Malakran haga tu ka discussion ka badan lang deputy chief minister atau stone. Sa dai itu ko pelom ka pisalan. No bala lada nani sakmat, lada pikwa man ya penbet pun lapong no kumno hapsim in confidence dia ka discussion. Nang bangingin yo ban khat lang yaki hima barokha ini penbet ya ka discussion. Baro ngi kwa ban penbet pun. Dan baong bapersa ay kataga jing initiative ko basim government ban periat pun. Rai ban penbet yo put rai ban penbet yo put pa ngiong batakalan ti ka ban yahun lang kata ka